O te wai whatalo wha mau wholofantu Samoa I lau whaasau ma lau whaafwhakamaua re vanga o lea fiafi ina ua fitu minute wa te aidei le tu la lima I le tautua whaawau lau BluTV ia me se foi o le porokalame whai o le de fiafi tautai ia e whaiva o si o tātou puturu tautai ia e mare malo tautai ia e mare mruia ia fi whaiva sa fi tā I tunga I ai po whiala wa fo isa e no pia I ai ma e tautua malo tautua turu ia me se foi o ngā luenga whai o le aso ma le aso tiu te foi ma whaiva ma tā whai oi ma nawhai ma saria I lo tātou puturu whaatalofa mo folo whantu Asiata mo oe le nei vaenga o le fiafi malo a fua ai lau wa maua malo le folau malo fo le whaatoa le lilo maiava ia rei asoa se furu ma le lua o Oktopa masina le nei o Oktopa o se masina I tāua I le ngata sa tātou pisi ei whaataunga ma le whaamanatuina o le tāua o whanau ia ai tātou te whaatapena I fo I mo le masina o Novema o le masina se furu ma le tasi o le nei tausanga ia ma tātou whaasifo I loko so o le uka koi fo I lalo le enga ua whaasifo fo I le nei tausanga I tūlanga o whaiva ma tiute pale whianga iailo tātou uturo mai ima o whea lava lea tātou te ngālulu e ai o whea fo I le atunu o le pitonu o le fioanga o le malo o le kelope o lo e mafuta mai ai ma e tautua ma isa ili malo o folofa ma whaatalo whantu le porokalame iante o ile nei vaenga o le fiafi o amai le nei fiafi o amai tiu te mawhaiva o amai fo I ngā ruenga o amai le ainga o manuia mea uma mai se fo I ia o te ilo le vai aso whai u fo ile nei o tu uanga le whanau mantou ni usila nei ia o te ilo fo I safi so soani malosi o ele tama le teine ia ta mama tina e mai se fo I o te tonu o ainga ia I le nei fo I lua vai aso pe sa avea o se wha ma venga sa avea o se wha manuyanga ia pe sa avea fo I ma wha ki ngā uru e te tonu o ainga e wai to tele le fo I e fia e te me tu wa ia o ngai amatanga ai umalo fo le vai aso ato o matua fiu e kapenga fali talu le wha ngasu le wha nau ia na te foi la ia o to e talo tua ia ko ia e ha o ngasi ku ko fo ia ku dau wa le lo nga se be ngasu karu o ko ia ai o lea aftai ile tua o le fo pata to o lia matini pa o le uto I pe o le tala I ta palenga io e le di foi vaenga o le fiafi ia o tu mati e fo ile anga le o lo ta to ta pa au sili le langi ia e pe o lana ta inga lofa le o mo faio le ta milo to soifua lau le lei mai se foi o lo de yola vivai ma tu tua ala BluTV tau lanto le program le tautai ia ele nei vaenga o le fiafi o folofa ma faatalo fantu ia ele aunga tae sula ma malu o lo tanto buturo o e pe o na masania ile anga o Samoa le antunu tofi e tiwi o fa langi langinga malouta mali anga me se foi o tanto tupu anga mo tanto fa sinomanga uyo le ia tātou whawhia ia e fusi le whau o malo, tātou miritino whaatasi mo tātou talanoa whaafale I lunga o le tātou porokalame whaaswai ia e mai se fo le longo puia li ino lo taupa ia ma lo tau ma malu ia ine mea fo I o lo tutupu e mai se fo I o ahani tūlanga o tala lelei o tala malie ia o tala fo I e o Sofia ile tauti ngā o lo unu ia wa uma le mautala ia ale na tala lelei ma tala lelei o folofa ma faatalo fatua ia te auto uma I lunga o le tātou porokalame I le nei taimi o le fiafi faatalofa faapitoa fio I o le tala lelei mai se fo I lantou ia maratou fatu ai ga tausi le nei foi vaenga o le fiafi ia me se fo I o aso faiso e le mawhai o na misi a te aulo o fia whaafitaia o le ngā luenga whai a whaafia inga taulangi. Ia po le ngā ngana o aso uma o whaiwhi au mo o tau wharatua. Ia maso o seisi lava o lo o ngā lue le ngā luenga le tua o mana tua. I le whapea ngā o le whaiwhi au. Tu lau fo ia e ei missionare i le au tā lai. O le au whai evangelia. E ia i le au o aisika unga. Taupea sa i oi. Mo ngike. E se uma taulanginga o tau tātou e ka le sia e fia whatawhai taulanga e fia o le winga le ngā whaalanginga a whapefu ua lewa na e soifua ai te whaalongo so o i lea whaalanginga o whakawhai kaulanga e fia ai te li lupo le alo no winga
o fofo ia o eri o le winga le na o so o se fata fai taulanga o e kalesia e fia ai mara tua fo ila o tanto waia pe lau o le fiso e lau o le tolo o upu e manzania i le fritua masanga e lau o le fiso e lau o le tolo ai ala e tasi le maunga iolo pe te e whakasa pe te katoliko pe te a sofitu o le toe fio mai Assemblies of God o a umatu inga ekalesia e tasi ale atua tātou te tāpu ai uma iai. Tātou fo o tangata kerisiano. O lo tātou ngafa le nā ua tau le niusina. E pei o le tala i le tālonga o le tōlonga. Wa le o le fusinga. Ia wa le o le fisinga. A ua pātonu wa i le niusinga lo kako ngafa. Ioi. Lo winga wa avea uma i tātou ua dali i mawhawhine mawhana ua le atua. Whaaftai lai lo nā ngale lei. Ia le ua tātou wa whanga poto poto. O lupe sai vau ese le fo ua fui fatasi lunga le proklame o le Tautai e fai vau se tātou te roo fatalofa mau folo fatu ai ka kokele ia fe mai fatalofa ia te outou lunga le tātou a proklame ma le tātou YouTube channel o te fia fatalofa tu lava ia te outou le malanga ta fafau mai mo mai a matou iau te ronei o te fia fatalofa mau folo fabitoa tu ai au malanga mai a fa pe o ele te malanga mai fato a e to ai tau nuu i au te ronei pe ke sau i au kilangi po nai te balanga i Wellingkonge fa solo tuai la lo i le South Island ia fatalo fatu fio me tala mai o au ma lo le malanga manuia i lo lanto i le e ma lo lanto i le e i le vasa ma lo le fu mai ia o lo Taupea mai ma lo va e tau mai ngatai fa avtai i le tua awa e uia e fa mata e fai ngofie ala ma to mai o papalangi ai o le upomonia ana le finangalo i le tua tātou te le me musa mo tātou whaipoula whatasi mo tātou ale itu aleanga whatasi leanga le lei tai tama o tātou matai sili le langi o fia kausanga sa le mawhai ona tātou wheo po tai o le upomongi ane na o fia tausanga o whasaka ko wer koviki ona e fio mai matala mai o ao e peo na mazania ia wao isi matua ia o le upomongi ai ko ki a fai mo la tau ni usila e asi mai awa ia whanau o lo wa onga ia o lo whainga luenga o nisi fo yo whanau peise la tau yearly commitment ia le tuenga fo ilele e kakauanga uma e kausanga o whanua na mai ta maha po te nā i ta whawau mai ai nga o so whai lo ka ko koviki le ai ma se nā mea na toi ma whaina tupu nga o le FaceTime ma le Facebook ma le Messenger ma le WhatsApp ma le uma tu inga ia na le tangi atu tangi mai io karukalo ko fa penge io fa penge e lungo ke fo ai fa fetai o le ua toe matala i hasenga ona o le lofa o le tua fa o nga le popoto nai fo mai ia wa fo ka ukinge i o le fa mai ngai nga ka ko vivesi ma fi pisa ia ia o isia ka nga ka fa mai uma loa fa tu tatu e le winga la dal o ni sina tau fi fa pe uma longa e kui a maka nga e ngai savari me fuile le pie ke fa sanga i ruma e ke savari nga iku ole te le ole au ia fa mai si e ke kui ngai e ngo o kur masinga fo wasilo ia o ma au ala na tato tau mafai e mai se ilan tau e popoto i tūlanga o medicines o vaila au ma tūlanga uma ina ia tau tina ia ma tua e le tala le tuspa ia o te fia okay, lo foi tau te fia ma ya o tau ma sangi fai kau e le seu so dance tu wanga fai kau fo e tala ma ai ti wola e fai tau Washington so no le vanga ma e fia fai kau kamale fa mai e nga lulue me uma mole le lei o e alo lofa i le tua e nga lulue me uma no wingala ele ia se fo mai po se specialist po se professor po scientist e le i ngau e fai se vaila au pesu e se konga fiki. Inga ia whaaleanga uma i tātou. Au te ilo o lanto nau ta inga uma. Ina ia vave maua se tonga fiti. E whaai titi ai. Ia le tūlanga pepesi o le wha mai. O nga ua lewa nga kako fia asiasi lesi. Ia te aula ia tolo upulou. Ia ila tau o lo o fia ngai mga luenga wha le soifua maloloina. Mo le pui nga lau tele. O upu e fai la mātou i tūlangi sa lan fai wa tō i tua a bolima. Ioe, ua mō atu le nā tu wava ma le nā tu vasa
o lea ua toe maua I tātou le sootanga ma whanawhana ma le sootanga le lei. E mafua mai ia I le tātou ngā lulu e whatasi. Me la lea, rehunt, ia, arule I Samoa wa wale o koe mo o mieskui. Se leni le runga tātou YouTube channel ma le tātou vaenga uma le iai. Me lusi paia, ma utou malava iyo e, nu au sala ropanti, ia, osola iyo, whamairinga nganga kamiki, osola iyo le mele whasa. Ia tātou afe mai runga whamalo le tātou borokalame ma utou malo ilunga le tātou YouTube live me se fo le tātou Facebook live. Fatalofa mo folofa jiantala avati wola ma le tau mafutanga se usa Washington sau noi Amerika. Oha mai utou, oha mai le tau. Ia te utoi Amerika. Ia ai mai se foi o le se usa ia dance to wang ofele te ei la lole lau mua. Ia tau fai msau e vai ia le tinam tamaiti e ria le orfia fia ia e maru ruo le lau mua. Risco onu toa ma le tau mafutanga alofa tele atu asiata mo utou me se proclame le tau te iae. Tai le tau mafutanga, share le tātou programme, me se outou uma, manisio I lantou, ia ua le mawhai ona maua fo I outou swafa, me se fo I runga le tau mafutanga, le tātou programme le nevanga o le fiafi, whatalo whantu, mo folo whantu, ia mo outou, Mac Twin, ma le tau mafutanga, whaaftei tele le nevanga o le fiafi. Special whaamalo ma le whaaftei tele, I le tātou Tasi Market, major sponsors, whaaftei tele lava, I le lango suaina, le fionga, ia I le whaasina, le sunga le whawhiangainga le fionga le tole e foa. Larry tupa I le vea ma le wharetua ia Helen, sa mai se fo o le tātou o unanga. Ia whatalofa tua I se uso ia le Sir Andrew. Tuwanga ma le tautonga le nainga lue mai le 1/2 Triangle Road I nai Messi West Auckland. Ia le tātou la le na. A mai se fo I la o le tamaita ia ana ma le tautonga I nai Glenenes branch I nai le tolu suma le fitu Verrington Street I GI. Ia ngata foi lai lea ia o le tātou unanga I nai Papakura. Tasi valulua Great South Road I nai Papakura. Whaavitai mo le lango suaina o le tātou au unanga a le BluTV me se fo proclame le tau te iai. Jeep Cars, ale Kiwi Jeep Cars, whaafisotai, ia vitalenga ia urungia pira I le tātou no merale na uelunga. Mo ta vale angana ta daungo fie, toe whaingo fie, no mera tasi ale Kiwi Jeep Cars, so tai atu iai. Mo outou la loi Christchurch, po fea lava le mamao, e mawhai ona whai mai lau apply online, matulanga uma amanuia, ia e te tongi atu lau pasese te fio mai iai, vatulau ta vale po lau sa. Also to the property brokers and Realty Samoa, le tamaitai la le ia Lucila. Whaafsotai, mo se tūlanga tau whanua whaatau I Samoa, fale whaatau I Samoa, fale totongi I Samoa. Vaenga uma o se fautuanga po o se tūlanga fo ilele e fautuai o e ake lera koe whaatau se fale, ma whaatau se whanua, o a uma ni awala te fia mana malama I tūlanga tau whaatau ngau fale I Samoa ma le renting o fale totongi, whaafsotai ia le tausala ia Lucila. I le numero le na utu ina tui lunga le tātou screen. Pacific 40 ma le tālofa voucher, me se fo ilao le tātou unanga, a le Titi South Pacifica, ia, le fionga ia Leaupepe, maua fo si tātou wavanoe whaatela noe si teimio le refia fil programe. Pacific Express, ia, le na fo ilunga me se fo le lātou fo unanga, ia, whaafisotai, awa fo I tūlanga masani le lātou unanga, Maota Samoa, gas stations, o tātou sponsors o mai o le tātou porkalame, le Tautai e me se fo le BluTV I le nei afiafi. Malo se fo jole tinganga fa te jele ma mai and also to the le tinganga family sunga tanga lo me sunga fa fenga me se la tau sa man tau felo I le mla le verso de nei fa talo fa mo folo fa tu asiata mo o tua I tai masipau a talo fa mo folo fa tu fa tai fo mo fa mlianga nga tai lo sunga malo mamea ia whaaftei tele, whamnianga, mafuta mai melepone au Sitalia, e me se la o nome mai santia tia, le mafuta mai Brisbane au Sitalia. Ai ua tātou tala noa I melepone au Sitalia. Ma ka ukia le whaatalia melepone, le ana whaatali mai ai le mantou, manta matatu. Ina oto ai tau nuu ia le taitai fono, le whaatotua I le tuasama o tas. Ia e me se foi o le au malanga, ia le pantia le whaatotua I le tuasama o tas. Ia le whaasolo ai le whainga malanga fo ile leo mai amai Amerika, ia mai tu matou New Zealand. Ia peo le na uta ununga tu ia te autou au Setalia.
E whaila la utala solo le maua. E se le lau o lunga o le sa ilinga māloa Samoa wai nei. Mana tua i lo loto le tala se tasi o tamali i ta ua na o wa onga mai i foi i le nei mea o le wha Samoa. Au le ta ua tua le suafa. Ai wala vala na wha ato whala inga. Whamaila ne tala. Asiata. E le ai se pātua oi. O lou fai mea le lei. Aka ia. Mana tua. E iei le tātou au anganuu. E iei au iwi wa whaatatia ma ta ianla o le tātou anganuu. Ma tūlanga e ngaka ai, ma le mea e whai ai, ma tūlanga, ma lava whapena. E iei fo i le lakua, e fo i toi ngatangata fo i le malanga whaasa moa e koi kiki a pai da puk. Iei, o ma fuona utau talatala noa i le vaenga lea, ona o le lau wa lunga o tāpenanga. E le ngata amata tuai Brisbane, latu fo i singi. Ia, a mese fo i laula lo i mele pone le vaenga lea pe ua tau wa lunga tuai mele pone. Lo winga lao lea wha matalanga. E iei le sika ngaka fo i le malanga whai wha Samoa. A whai anga o la e anga whako o mea ianga wa ai e whai la to ainga. Nga saua ia lea whai mai. Le ele mwhainga whai mea ia, ele mwhainga whai mea ia langa o mea ianga o wa ai mai ai o mea ia. Ele wha alau tele. Ele wha alau tele, ele wha mama oa le sila sila. Ai wha apu mo oa, ngā o mea ia. Ai o le tāua ia te au le whaato whala i ngā se tasi leo o fo mai o le tō whamanino i leanga nuu ma tuo whaiwai le whaato whala i ngā Samoa. O lang kala lenga whamai kia. Asiata o le wha Samoa e le ai se tua o i vase o lou whai mea le lei. Ka hua ia. Ioi. Ele ei se kua o yo lo kango e fai se mea lau o lunga ma se mea lele. Mori maua tu la ma va i antu i le sa ili ngā malo ma le soifua tau tua o na yo tātou tangata. I atunu ui fafo. E ma eu. O leo pumongia. E ma eu. O aso ia. Sa le i va ia pe sa tau tau fiofi. Pe i fo i le sa tau tiro tiro solo. Pe ma faina tātou wo pe sa iei fo i se nganga e kau wha fefe. Tau di tau wha fefe o i kiro mai papalangi po o hangei. Ai mara tua. O le tātou watu nuu le nei le o fili tātou te utu vai ma tau tua i fo. O ako ngu i fafo. E iei fo i lara ka koua ia ka kau whaaraka ngaka. Ka kou ke o e whai mea la walunga. O le pisa o le lei le pisa o ngā le ke aru malai vale. Wai to tele fo i la tau wa whaali o la tau banatu ma whai mai. Whamaka e kalawhia ngai le ngei ko inga. Tulo, mana i fwile a mata i le whaasoa le tātou program. Whamaka e kalawhia unga le o ngei ko o ma whainga i la unga ma pisa o le. E o le tadi, a ma whailanga e alu e ka ofi maori. A ma whainga e alu e ka ofi la ua poriki. Mai le whaailoina, ma le whaalia o la doutu ma nganu e whaafilua i e. Ia nga, manga ia la ia le fo ile le o lo manatu o ele tele na o mea le ia ke kilo ai o ia. Io, wa tau ma wese tangata fo ile le e ke fa awo ia i ko kiki o mea mai vai ia le vai. E se kanga ka nga wa io, kama fo ile le ma yo ma ma li di ai fu ma o e fa wo se kanga ka fapenga. Io. A talo fa tu ya avea me se fo io to fine ya me si leti ya to fa tia. Le ma futa mai. Me se volu sa kirisi ma si ti leo fa tai mo fa mnianga. Ai wa fa wo se kanga ka fapenga o longa so i fuanga nga o le faitio. Ele o I kongua le ele o I kongua le fua I fa ko fala inga peleskenge poko fo ile lo Amerika. Kama lo ka ua fo ile le oi. O John F Kennedy. Le na faila na tala. Au te fesiling ia po le ase me fai ele malo mo oi. Ai fesili po le asa me fai mo le malo. Ava ai se vantula la utala. Se I kaungu u la le peleskenge o Amerika. Se I kaungu u la le peleskenge o Amerika I malai va alele perkangia ma malai va alele po fea se aku. Keilo.
e leo mai la kakalau kele mafue mako ai o mai sa o a leo mafanga fa tu la utala fa pena tu urolo to ai o ele nga olo kam sa kam kiki nga olo kam brain iyo a to ai tau no nei tanga talo ia le il preskengo Amerika ia preskengo sainga kama mawurulunga fo ngai ka pe kamumu mai ya saula lo male va alili o saula lo male va alili ka pe kamumu mai fola mele tamek ai va ai eleilang ko mangi fui leanga o re ko fa ma le ukanga e kausi e palalangi e fa kongkongu folau le fanga ya o le la ko pawa ma le malosi ngaka e fa kongu folau e me kau a o fea le ko fa kongu folau wa Samoa e le mo mienka ko purfanga vatu fa fonga le tunu e le mo mienka ko fanga pomu menka ko purkas a o lea e fa fea o mai e ko o mre fue o ko fa ma le launga nanga iyo avatu la tatie yo o ta fa ta o fie lo complain for my elisi e o ai na me fa mai e ka wo fu iyo e o fu e fa nga me male ma alilili ma uma fa pe mai pala langi o ala ai le ai ma se sa mo ai complain pe ava yo ku ngala la ku solo fa ngi ku o milikeli o escort mai ia le pleskenge Amerika e wa foi lá ele se complain ngang ka wo so kwa le fia maka ukia ai po ese leo foi le iyo ai po ese leo ben ko fa kwa lokalo ai wantu na yo tato tamali i mana yo tato tu fa fine o fa le tu foi matausi iyo e sa le ngai o tangata malana nganu a fa ya o le aka ngu o le palangi e fa fea o mai e fika fa fea mai e onga o la tau fainga fa amerikeli o le na Samoa e le sika ko fika e le sika ko amerikeli ai o le ko fa ma le ukanga e fa fea o le na e ona fa ipo la ia matala le tus pa ia le ke ku o so le loku e ke le fai kau iyo e ku fa kasila ia nga pa le ngi la ia o le altala le tus pa ia fai mai e tatau le fa'aloalo i le tatau ia pe ave le fa'aloalo i le kakau ia mai la ia e fa fea nga manga ia e au se kalia le mingiska Samoa por kai fongo Samoa po le sui o le malo Samoa pe ava ai aku pala langi o ngale aku ngu e u ia pa ku o kanga ka Samoa la vai ele isi siango ia fa fea lenga upole tudu umar fa tofa la inga a e malui fale e ke malui fafo ava ai mai ni usila ava ai mai Australia e ka ungu ulo fie me e ka ungu ulo so se mingiska fenga malo e apo ilimo kanga ka Samoa iyo e ka pisa iyo ma fa umumu ilunga ile longo fie ile longona fie ma kaupaki e fa felo ia fa pelo para langi wait a minute. This is so important to these people. Ele songa mai ai fo ilanto. Ma fa ngo fie fo ilali tau o ngor ka ko fa Samoa mar ka ko ngang ule ka wa onge. Ya fa yor nga ka a fa yor nga ka ka ku le fu ko inga e ka fa fe o ku yer ka ko fa nga malo e va ile ka ai nga ala. Ya lena amata dwele ta tu fa so ele kai ka ko update el ta tu por kalam ai wa ta wa lo ma fo fa le date ono lan ta va ya tu le la wa lunga amata tu ai Brisbane le fenga le Brisbane singi a le pe u matua ta wa lunga mai me le pone pe fa pe me le pone le fa wa ya le fa le taringa malo le malanga le fa malanga tu le fast o winga la dala fa fitai tele nei tangata tai Samoa fa leo tu el proclame lango le ngolo el proclame Tautai mo to mai me pone singi a Brisbane le sa to ta penaina ma fa to fa la inga tu langa la walunga fa tai wo to fa ti e lo tanto wo tu o ma salafa o le sunga le la aulia mali do malanto au malanga o Samoa nga o Samoa le malanga ngar malo fa kai lo ko kari malo ya ave ile lo to o soifua nga tautua a sauar kanga kanga soifua ka ukua Samoa
se e fia e fai manga vaisu. Ai a sau da kanga sau mai sa mo fai masasa ko kongorangu. Na mafua foi na sau no fo ia pia e no fo anga foi ngai manu ele nu ma vai ono ole musu e fai mea le nu ma musu e tautua. Ia e fa au mai fo ingei. O lana lava fo ile na vaisu. Ia o le ngangor ka meki ma ko sa vai ngor complain. Jai mana wanti le ua dolu se furu minute wate ai nei le tula. E lima i le tautua fa au mala onanga la BluTV me se fo proklame o le tautai ai le vanga le fifi. Ele umaka ko update marka ko me e ko fa salong fa business nei. Maso vai po wa ngo me se uso le mai Samoa mo tatu so tinga. Se tau mai po anime man na yo Samoa ma tatu atu le tele update. Ai me se fo o le fa lau telenga o nisi o le au malanga ngabenga fa vai taimi. Ia me se la. E le video nga share mel tanga te tia tole. Makua e share nga ngai fa nga me le fa sala launga. Tau ti tala no im tatu fa so ai. Ia me fiso fin ngalo pe ma tatu fa sala fa business nei. A fai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e pe yo fiti matonga. E na o le Tasi Market te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i a fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E pe ona u fai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai wha fetu langa o wha lawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Wha pe foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo i pu mo wha lawe, in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na fai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le fea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no fuanga i te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a re ngata i Leaupepe Talai i South Auckland. Can you be my wife? Jai mele wati le utol sifur mala lima minuta utai nei le itu la e lima i le taimi a mantou iau jero nei iau telo fo le taimi fo ilea o tātou i Samoa wa o le ututusa tātou taimi ea lua ea itu la e tua iei au se tālia petolu pea ea o lo televave telo fo se taimi o le pole nei mo ilantou i Amerika i le lantou waso lua le nei ia to e folofa ma faatalo fa to il fa wino il proclame NS Charles ma ma tanga fa tele ma me se fo Andrew Asen fa tai mo fa brianga il proclame ia to fin sunga selenium me se fo isel ma la to fo ma tanga ia fa pe fo fit to 7 ma tanga lungo le tanto YouTube channel zel me se fo yo le sunga ya Herman Courts fa tai mo fa brianga e le dei vanga o le fiafi mo le fo lo fa il proclame le fionga ia e sa ya plante va mo mea feo le lua
ia ma le ainga ngata fo le o sunga ia lima le ma me ne mia lima fa tai mo famlianga me se fo ila o le sunga ia namula ulu po le fitalainga e le to o sa fo tula fai fa sa le anga namula ulu Benjamin Vaetolo mo nanu ia me se fo ila ia o le fitalainga ia le lunga ia po o le to fala ulu po sunga fo ia sua Tautai li kati sua me se fo le tautonga fa tele mo le mafutanga ile nei vaenga o le fiafi fa pefala sunga ya avea tai mo fa brianga da lia start of so inga ma le fionga Leaupepe tele tune tala ile nei Samoa o nisi nei o tanto update me se fo nei vaenga tanto te fa lo tele lungo le tanto proclame le nei vaenga le fiafi mo ila tau ngaluenga fa vai taimi lea ua va vai atu le press conference le fionga te mai pale mia sora fina ngalo o lela ua finally ua agree ma fa matu ule fainga malo o le a tatala mai ia tatou malanga o ngaluenga fa vai taimi esilia atu ma le tasi i le masina ma le tua foi sanga o le kasi ale malanga foi le sau mai Samoa ile masina sa ia il taimi lava yo le covid sa fe ngai mai mo tanto uno o se popolenga na sa ia employers ia in New Zealand me se fo Australia ona o le demand ma le mo mianga sa mo mi ni tanga fainga luenga fa vai taimi me se la si o tanto aturu mai Samoa pe taila o le wa fa tasi le to fa le al capeneta por fainga malo fa taifo yo le o matala ya senga o le ale na o le tasila ai ole more than one flight lo winga ole o te tala le avanoa e malanga mai ai ia le teleone tanto va po fa popo tanto va e malanga mai au mai tanganta nglu fa vitai ole titulo e silia maleono se lau ila do le ole malanga mai o ke topa le o mai ona tapena ina ma fa mo malanga mai o ke topa i ngalu fa vitai ia male afe mo na tupu lea ole follow mai ai malanga ya November o winga ia silia ile afi ono se lau la talanta ile afi fitu se lau lea fa inga fatasi ona yo tanto tangata Samoa lea ua maua va no ma fa manu ia ina mai ia inga luenga fa vitai mi le nga to Australia me se foi o mando i New Zealand nei ia o se fa manu nga mo na yo tanto ainga aioi o se fa manu nga tele le mo na yo tanto ainga me se foi o le tulanga wa ia ia ngaluenga fa vitaimi so soani ei foi e le atina ai no tonu la foi yo ai ngati tasi ia fa tai foi fainga malo o le o matala ia se ngalo la tu fina ngalo ile na tulanga lo no winga a popo ia tu mal proclame ante o to le sauni malanga mai ioi o foi kenga ngaluenga fa vitaimi a saule ngai lo ai ioi a ua te so ona nau te sau ke kau apu mai sau ke kau modi awa iloa e kau ma kenge ai matau ma tala ile lua ngadi to fai fa le lo fai unga ioi fai fa le pete tau ona sau po ai fo e kau ona sau ia se ma se fa maong ia li e ma fu nga kau ma kanga fa o ma fukanga ioi e ole sau fua ma se e vai ioi a wange ma se e ma ka feo vai ai e sau do o le lau walunga o lo fa moenga o le a o walu e su e mai le manuia o si o to lua ma si amantama lele ele isavadi le si ale fu o to fa na umelis a bela o lo ma fau e ke sau ko ai nga mentality nga ke sau mo oi e fiu le si foi e fiu foi le si ka mai ki nga po le si foi ta mai tintiti po le si foi nga sau foi e sau ba sa ili manguia e fiu e kau kilo ma kau aka guia oi e ku maua io e fa penge io e fa penge ya lo vai ele ma fai o nga ko sengo lo silsila ai an fa pe foi le na e sau mai Samoa o lai lo le ya lo to lua o lo fa fita uli le vale na fai Samoa o lo le fa maung o te o fo ai io e sengi pe panga io atalo fatu sunga fa fianga inga ya le tinganga pesa leli longo vi tenga mala le mafuta mai ya me se fo yo le fionga fa tua so to fine ya meti ya male no falo ya America e ke yo ila utala le fayat iyo ya le na le wingo la utala afa apea o eleva tu vai amu ia ngai por kala me so song ya o el tina
e la vaku ia erkinga wai afa pe o e te sila fia lelei o si au ko o lua o longa vai inga nei Samoa o ngana fai ngofi o fai kikingi le la wa maka si runga makau au ai lilu e ingi kingi fai e te sila fia o le vai inga le o si au e kele nga rua misa e le avakualanga kele fongi e si akia e i lore text mo i la lo fai fai e te tau loa o le vai inga le nao no to lua awe ke mali e sa wika nga le wa fa sa al programe awa nge afia oso mai ka nga abu fai he malolo le isa vari yer kamare fo e uperes yo le na yo e ke oso so ife o le fai o le upe o ia o le korkono le sidele sa vari a rue e fa o poku ku korka ko o ka ko pale le ai le yopo fa tu ai fo e sila fia o le vai nga ora mai mo kai me mai ai se ilonga o ioe ma o amene e te fa maoni ta maftanga ele ai fo i se nga o ngi kupe iyo e ke le manga o kupe au ke manga o ka mafkanga ame ye la fo kwang ya fa penga fo ia te o le tama iyo a fa pe fo yo o le te tau yaini na yo kilo fo ile le se auto o lua e kau vave el tina o el telo taimi ono o le tau silo o oi. Ama peor ke le au kai mi pie kau ka kope o o na faisi le yo le o ngantina. O le ua matana to e fo i mai o ia vai nga fo i talu le alu le onga le la ua makanga ko e kau u kia o e kamaranga. E lo ai oi e le sefe. Ioi. Don't. Don't do it. Ora fa kuang ai kere mo se por kala me va tu sa o ye tio. Yo le na fa tuang lo ai kau va ve o lo to lua ai tau si lo o e vo le I pepa ka saingi mangamea pa wala kala han e ka ke I fier ka ko nga ka ke I fier ka ko nga mangiokan ngani. Ka o ka wa te fai ai vai maria mai o ka ua o pro ke kia ka me I pro ke ki milionga e va ver nga. Ta wor pro ke ki milionga a we te ru mama wa o gelo o le taimi ta te fa ma vai me fale olo ya ka usu o le pese vo ilele a Felicia Mikaeli e peka ke le pese vo ilele to le fo talitim ya lia I mai ai lo solo to fa la tato me I entoro ma wona tanto viso dainga ale aka ka mo ngaloma iyo a vele kalie le la tato me I tulanga le mo tanto viso dainga ma le fionga ya Leaupepe Samoa a foi mai ele uman ka upura ka ko fa work ka story le mai si tanto update a weekend wes ya o te fia fa ilo atu o le mo wona tanto viso dainga ma le fionga ile to o le manino vai tu fo ile to le avar pa yo le santuala fiore la auto fusia me se for sur ma pu o na fadua te na de fo ile tauso ma le fionga le fascina ya ala tai tamba mo mana tuna tu ma malu fa fitu fa talo fatu ile o fionga le bepe e ile nei vanga o le fiafi le fo lau le nei fo I tai me le fiafi lau to file vai malai la tlainga Asiata ya tanyane pa ia Samoa le oi tapa au ya me se pa ia la taua ya fatalo fatu foi wo ma pa anga le tatu pokalame taton ya o manuia o tau le anga le lei o lo tatu matai sili ya a o fenga ye foi male fa o mai no ngarwenga ne yaso malole soi fo lau le lei ma soi fo mau ya viela ngal le ole tuale o le uva ya tu sulo dino e me sor mai mo ngale atunu o le tele o aso tate whaatara noa iau malanga to Tasi atu pe te tau wha ia le paule nei o le whaatalo fo wo vai atu lava wa e sangi wha manua o ma e mata ata ai ono le nai antoa lo au wa o le nai malanga atu le whaletua ma le whanau o a mai le ainga e me se fo o Samoa lau fionga ya watu fo lau talenga Asiata ia o lo manuia mea uma tonu le fo wala malama whai ule taimi o toi o le whainga malanga ya le foi lawa tapen penatu ya tulanga fo yo fa umaina fo yo ase singa ina ya inga ya ai ya mau lava tai me fe lo ai ya wa pe yo lava no le na mai ya ole
mafuta foi matua le whanau la iti a o tua onga. Ia manai avano foi wheloa i nei ainga ua tausanga foi le wheloa i ala ngar tele o taimi o le foi sao mai lungo ngā luenga ia manisi fo tutongi e whale ainga. Ia a o avanoa mea uma. Malo whaavitai o le ua maua i urungalu o lo manuia mea uma masolongo leia me se fo nei vai tau o le tuuanga na tu fo o fia vai tu fo inisi o kilipi na umai le wheloa inga li tamama ma le whanau. Ia, o te lo fo se malosi le na ua whaupopo i lo de soifua. Ia, ona ua vai fo i na na grandchildren. Ai, manatu ona o le tātaimi ma le, oa mai ia le unanga me se fo i o vai atu wa tele nisi o fale o loa ua mawhai ona whaalaung tele i eile o unanga le Pacific 40. Talu mai le lotu o tabaiti lau fionga. Ia, a tono le o le vaenga tā ua lava se ai fo i o le malanga o le ua Iei nei whainga paanga fōu ia wa a matau na whatatanoa. Pei ona iei fōu ia le tūlanga o i lātou sa tausanga mai. Ia pei se wala im whai ona tutongi mai mo meo masin te tele vo i lea e lātou te sua ina ia whanua se tu lau. Toi ngā ngaruenga vo i e whao ngā ile excavator ia mamasini whai au wala vo i e. Ia i ono to te leo lewa matau na iei whanua matulanga whapena ua mo o mia ai el whatino ngaruenga ia. Ia o lea la sa tarsanga mai ai ma o lea ua iei company lea ua umon whatatanoa ma e mana o e whaipaanga ma le tātou tālo whawauta. Ina iam whaiona tongi sao mai whafo ia le vauta e whaonga. Ia ona fua vo le iei o le ngaruenga e whatino ile sua ino whanua. Ia o lea ua unanga e mwhai ona whaatino i tono upolu. Ia whaapea fo i sala whai. Ia te tatonu. Ia sei sainia le whengainga e whaamausali e tūlanga ia. Ia ona whaailoa fo i lor tātou company lea. A tatonu stal whiawhia lea mo i lātou fo i sa tarsanga mai. Ia pe leo iei se company e mwhai ona tātou whaipaanga tālo whawauta. I lea whai au unanga o le tāpena ino whanua wangaruanga te tele. Ia kao ngā ia tātou masini te tele ia. Ia masalo le isi au unanga le whaua whatatano le teimini nei. Ia o tūlanga wai sa tausanga mai pele mwhaiona tongi mai nā le Leicester ina o tā vale. Ia o le Pasia ina o tā vale a inga. I Samoa nei le LTA ia le ngata fole nā. Ia o le tongi na mai o le whaingo laisene. Whawhawino laisene ma tūlanga whapena. Ia o le hoi lawa matan whatatanoa ia tūlanga. Ia ina ia whaingo fie lava mea uma il whatino ina le tātou tālo whawauta. Ia sao lava le seleni. Ia malu sao lava ia waunanga. E te tono se o tātou atunu. O loo mo mia ia le tūlanga Asiata. Maro whavitai. Mana ia tele ma o tele se ai o le whainga malanga awa a fuala ia i le whaingo fie le wala ala ai luma le waunanga. Ili koe kau iailangi miro man fo ie ai mise ngaluenga whapena wai tate vili au tia pai o ngā rule whamai se kongeki langa kama o la whai ia mingoi mai la whai e uma e ngā waru ai matupele ia a lela o le a kongeki sa o wai manatua e fe soani fo ia ti na e matulanga whapena o le a whai ona ua toi te tala i o whemalanga i ngā whaftai tele malo fo di sairi malo o anisi tūlanga wa ia me sela unanga le digi sel a me se fo yo tātou whaapitoa ma le tātou se ina le fo i moto e alu le si whaapitoa lau fionga. Ia. Ole sforeile mulu mas le ia sa whaapea ona sili mai. Ia pe po a fea whangata ia tātou entries ia pe whawhea fo i ona qualify mo tātou seila. Ia peila ona toi whamanatu atu. Ia e tolu suta la New Zealand, pe tolu suta la au se tā lia le Taupea. E tatau ona e la foina mai le telefone te saola lo a inga i Samoa. Ona e anga vaa lea mo le tātou sei. E le ngata na e whaunga ina le tautua le Click X Pacific. E la fo mai eile se leni anga i telefone te saola i Samoa. Ia maua foi leo lau entry. E tono le tātou sei leo le a whai au ke topa. E lua return ticket mai New Zealand po au se tālia anga i Samoa e te manu malo ai. E le ngata na e awheta la le pocket money. Ia e tongi atu e le tātou company. E soani lau whainga malanga. Pei foi lau na iei le whainga malanga le tina le na manu malo i a se tema.
ia ona e nofo i Wellington ia le foi la tongi mai lava le tatou company ia lona pasese male malana wole la te o mai a mata mai lava i Wellington taunu ia kilani malanga mai Samoa ia matoe fo ia to fo ile masino te sema ia Leaupepe naina ia mai se la seleni ia o mai la faunga mo la malanga ia ai le ngataina ia le fo way entry so la to ai ngai Samoa mo se ia tatou Ford Ranger ia se aso lava ia masalo la mo atu ni ato tatou ta vale tu atu lunga ia e mata fo ia ile mana ia tele le Ford Ranger lua felu tor le ole a fa ia se ia tatou teacher sound mo lotta mix Palo whaavitai tele, ia, mana tu ono le tātai mea, mai se fo te vai atu le nā ua momoe lo lau wau e pe fōlinga mai o ni wala au lia o ni neia fiafia te tau fōli malanga iai, ia au ni sia vaenga e te fia mana o e whalau tele iai, sau noanga ma tūlanga o le tā porokalame, ia, la fotu. Whaavitai o lo iai le, whamoe o le tātou a company ia e wai atu e whaatino fo isa tātou stall ina i le pakale nā i Whavauna i Robertson Road ia o lo whai ei celebrations o le Fiji Day ia o la iai nal tātou company a te tisau ma le ClickX nei te ua e mana o mia fsosoani le lesi taraina ma le whaunga ina la o nanga le ClickX ia suane matalane au le astonai e tātou pakana ia o la tumu ai stores ese ia e fai e foi tele me ai tele fa fifianga ia atonu nga foi avel fa nau male ainga ta fa la stona ia la va pena ia la fionga pesta manise la fenga venga ClickX ia e sosoani le tulanga ia tal tonu ia monisi va ngal tatu tu pesta ia la fionga Asiata ia o la mau la vas fota inga pata Ia. Tau manuianga ele fa ingo nei. Ia, malo whaavitai tere lau fionga le to o le manino po o le pule fo o le tātou Digital International. Ia, ai mai se fo o le tātou Pacific Forum ma le tālo fa voucher. Whaavitai mo le tāwa no, manatu. Ia, o le a tā wha ma vai mo le nei taimi le nei e fiafi ono o le nai vai vai atu tuangia fai malie i to e a fia lau fionga i le i malanga mai. Mo le tolo whaanga le au malanga me se fo o tātou o tunu o mo le nei e fiafi. Alofa te le atu wha soifoina. After soifua. Ia, o le nā ua mai ale tātou fisotainga ma le fionga ia Leaupepe Junior Talai Lene o le pulesili o le tātou Digital Pacifica po le Digital International. Ia, e le tu tau whailoina le tamali ai mai se foi o le whalitua ia whalute ma le la ua au nanga ma le tautua. Ia, ua ilonga foi tu tonu o se o tātou tunu o le ngata o Samoa mai se foi o Aotearoa Australia ma se o se tafa o le Leaupepe. Ia mai se foi lao le tūlanga o tau whaafonga iai mana ia le whaalau te lenga o le au nanga a le Pacific Forum ma le tālofa voucher. Le ala ma whai onga e koko ngia kui ngai le voucher. Ai alu ele ua pako e alu e sualu mor kou whale. Le nga e sau ali sifuru kou sanga karuai ele i ma whai onga koe whaalau te lea fu ile ma whaalau ngatasia. Le ala uma whai nga whai aku leo unga lea. Kau kia. Ia lo winga ata mana o whaala e sua tua o lo ta whale, whaalau tele, ia po ua le lava vaa fo i oe vele vao, ma oe, ia ai mtua kokongi aku la, ia leo le pau kipi. Ia, fo le ale tūlanga o le, o tamate tele, fo i lele po whaau a pako, po ki kapila. Ia, wao ingoanga i kau ke wha ingoanga, i masini te tele nei. Le foto ata to mai fafo wa ilo ayo excavator ma uma nei Ia ole ave au tamana ai te tongi atu le unanga le Pacific 40 ma le talo fa voucher. Le fo ia mafai ona fai tu inisi o unanga ma le resitaraina o ta vale. Fa tai fo. E le tamali i ma le tatalaina o le atu ai nga unanga. Lono winga o le atele fo ile so soninga atu ai la tau ia tunu fafo. Te moro batile o te limi minuta talo li tu la e ono li tau tuomele unanga ala BluTV me se fo e le prokalame le tau te iai. Ai o li tu langa le nasa i le tātou whaasoa i avanoa ngaruenga whaavaitaimi. Asor vai aso fou le songo fua o le amau ai le avanoa ma te whaatalanoa ai ma le fionga le tamaitai liaison officer a Samoa i Aotearoa nei mo ngaruenga whaavaitaimi lalo le matanga ngaruenga le MCO le fionga ni wa Folau Helen ui ese. O le amau ai le avanoa ma te whaatalanoa i tono le tātou officer. Ia, le alai maua mai ai le tele fo i ona i tātou update me se fo le tūlanga lau walunga. Si lia i le awhi ono se lau i la tau i o le awha manu i eina mai, lo winga, maua le avanoa, whai le lei le vangoa.
Io e fai le leile vanoa me se foi la tau lo malanga tu o se talia. Wa pe Australia le nga penga la walunga me te lo tamale. Io. Ia fa mole fai fa le leile ta tau vanoa a o tau le leile. Ke le longa o ku fai o ka usaka fo wa tapor nga ngu mela tau te malanga mai ma te tala ia vanoa mo na inisio ila tau fai malanga mai. Lo winga la le fa popo ta tau flight. Fa tanga ina le malo tu langa fo ile le mo le au nga lu fa vai taimi e malanga mai ai. Ia ai le ngato New Zealand o Australia. Le o toi tau nu i Samoa fai ngā malanga a le fionga i le Governor Sili o America Samoa ma le wharetua me se fo le au malanga a le atua Samoa mo whaatala noanga ma le tātou fai ngā malo. O le aso a tai au lea o le a matalia ai ni whaatala noanga lea a le fai ngā malanga mai America Samoa o le atua Samoa. Ia me se fo si o tātou o tiro. Le tali malo i foi ia so lua i le aso taiao ma le aso foreili ia le fionga Governor Silia le manu pale poi sia lenga maunga ma le fretua e uila e le i vavala mai tau tau le leia po oani si o mata upu ta ua o le a li poia ma tala noina i le faatala noanga le nei ia ai o le mea mautinoa o ni ava noa fa faingofie ma ni ava noa le lei tatou te fai ini fai ngā paanga. Pia koe kau wha fo i ele tātou maftanga ia so ia. Pia toi tau au mai ele tātou maftanga fo i lele sei ia so ia. Ia aile i wha fai ngā tāi tūlanga boi ai nei. Ia walanga i oa fo i kau fai ngora visa e rua i kuku ila. Ka ilo fo i kau apala inga li o mea sa wai i au se kālia po le alu i Amerika. Ia e o la aso. Pia sa tau ia au te leilo na alua lua au te leilo po le mena toi wha fai ngā tāi. Ia ai o nei vaenga la na le ua toi tau mo faile fai ngā malo ua tula i le foi le nei taimi. Ia e toi whaatala noa ma toi tau fo ia nisi o tūlanga whaafai ngofie le isi vaenga ta ua ma le laualunga. Ia o avanoa fo i e whaafenga ruenga i toi mawai e tātou tangata avanoa e whenga ruenga i whalia. A ruenga tau whaafangota me se fo i o whalia. Ia la uiloa le ua iloa le to tele. O ke lor ko ke le mo fo tanto le lungo prokalame ai longa ise se le ui mai ngai ai longa ise se le mo se va no fenga lunga le venkem marskakis ya sa tanto se ili mruia umai ya ai fa tai o le ala amatali le so taiao so tofi male so forele ya fa tala no ngai tu sai o le fo tanga le ya aso na file na fa tala no tu ile fionga le minister o nga luenga te tele lo tanto utiro ai le ngate le o minister mala va lele o le minister o IPC o le minister o le vai o minister o wala ma fela ua inga ia le tofa olo fiti va ai mai se la fo yo le tūlanga la walunga le sa malanga toile la to o malanga le o mai ai ona sai nia le la to a le fenga inga lo tanto buturu i Samoa ia ma ila to o pu le fe malanga ina le tunu o le United Arab Emirates ia po o le tanto va fo ile le Emirates la usira fia mai tanto ia o mau tunu fafo le laualunga le taua me se fo yo le unanga le company valele ma tuala le na sau no le fionga le minister ya o no le fatala no le zona ele nga le Emirates la ma tua pe sili pe ma le ono le fitu tu langa o valele ma le unanga i lalo le aturu le o te tala le tato alava no winga la o le famingo inga la o le va ele o se vaenga la le na le minister o ngruenga e lalo la le minister o pisinisi ala manuia ma le ia ile tofa po le fionga le tino ai o le tatala ina ia o le fela ua inga ma fe malanga inga io pio airspace fo ia me se fo io o alava le asa tatala ina ma sai ni ile mali lienga longo winga ko ia la o le fa taunu to ia la o tatala pe o sa no le fionga le minister le so nafi le o tatala ia le wala le alo winga o le natala o le ale amafai o na fele le yatu va ale o le Emirates o le kwata ele si va ale vaenga o le manga yo va ai ele ia o le amafai fo yo na ele ngato ni malanga mai au Australia i Samoa malanga antu ni usila i Samoa o le malanga sa o lava i Samoa i Dubai ia ma le fa pena fo i o na toi fo yatu tasina o vaenga taua o lo la walunga ia ile fo ia tulanga le la sa ia ile fainga malanga le sa fa tau nei kanata o le fo ia ia Vaetolo sanga mai matoi mana o mai le
officer malanga fo ile male vale company vale le o le Singapore Airlines lo bingo la utala sole wa esele tu langa fo ile le wai ai pe e tau fisili ele ma fau fau pe ai se anga le ai nge ya vano ai la mau tau sanga i tele ai se ana fu ai pole me fo i wa le vanga kaua nga watu pe na tau mafai atu nai atu no nei ia ai ona sale i se tu langa fo ile le tatala mai e tantou se vano ia ona fo ila le fufu ngale na ia fo ile finga malo watu na ia tu pe ona sau no ai le fionga le minister ia sa kau kau kasi aka ko se fa ai ka koa Samoa Airways ia ma fu angale na fa sa umai mata fia umai sia lava ai si kau fa ai sia ka ku wa sia ka ku company vale ia le na mani no ali sau no ngale fionga le minister ia ese ma fo ese foi ma fo na ia fa to fa la inga fa inga malo tu na ia tu ese foi la le to fa le wa fe tu na fa muni ya o fo ile fa to fa la inga fa inga malo fo ele ngata lai te tala mai ava noa ia ai ole a pengi fiki e fo ia manisi ya o vai ngo tu tino le malo ma matanga ruenga e te tau ona benefiti mai ai ia e peila o ka ba fo ile le malai va lele ground handling ia ole traffic control airspace ia se vai tele o na vai ngo le a mawai tupe mawa le tanto tu ia e mesela o le tanto tu risi tono so tanto tu la inisi na tanto update ai muria ilai ele tanto fa so fo yo le prokalami por tolo fa anga fo el prokalami ya ana mele me se fo Tommy Wolf ya ngaloma me se fo yo nga fatasi a fato paulo fatalo fatu ya Jules Victor me se fo so uso ya ukuso Victor ukuso male ba yo ainga Kiki a John me se fo yo EM couch fa tail ma to mai levanga o le fief ile tanto wa prokalami ai o vai tu ngolo wingo lo tala le no fa ya tu tato te faso va to share solo mai ele totele ia se tasi o fa tala noanga ia ni se tasi o fa fa sala la a ulita u te lona o to sila fia ia va to share solo mai fo ile le mantu langa na ia se fa tala noanga i lungole la to prokalami masania ai o fate ia lai le e se saunoanga se tasi o sui fa sala lau le ala leo le ia ilana saunoanga fo ile le fai atuanga i tangata le fai mai le komengi ia pe ia fo no taui mai le tuainga awala le e fai atua le tautua ai te tena ile finga ngalo le tangata ia ma le tangata ile fia ia ka ke vai kwa fa paka mai o komengi ma tulanga fa pena ai pila tau te tiro tuai pe wa personal ale take for ia ale sui fa sala lauma ia ma fua ilona sauli tu inga ngana fo ile ia o tire mana o mai ele aulonga ma mafai lungo tula e fa e mafai ona utango play to fo ile le lungo lo porkalami pa wale le vai suan o mana o ia me se fo tele mana o ta fo ile liu ia e po e pen o fa tu a faia o loko fa sala lau. This is my own opinion. A faia ua loto le fale faasala lau ia e sa tia lona ingoa tau le leia ona o le tau mawhai e si i lunga se vaenga wha upu whai. O le la tau lava le nā malilienga. A faia ua malie se fale faasala lau e makua sa mala mai e tangata mawhai mai ei tala le lei ona o lou tau mawhai e fusi mau se vaenga fa upu fai po lo tau mo fai e pui po lo tau mo fai e si i lunga po le lava le tūlanga iai o lau lava le nā fai talia wa e malie a fo i te tauto i le ami o lou lava a morfanga tau ia na e malie a te tauto o le a matua utu e pupuni e pui le fast pe o le a utu e matua pui le HRPP o le nā malilienga na e whaia he oe ia malau le kio. Ma e o lo i tuatu o le nā le tio. Wa e malie e foila. Ia e te taritalia tūlanga o a umani whaasea ma vaenga uma whapena. Wa e malie e lava. E te taritalia le ma mawhar kau a yak.
Paula le tu whaanoa ia te au. O le kula lea ua saua ilo marenga nganga le whaasala lau. Ua matua i pa o papalava. Ua matua i sātia ai. Ia te au. Tūlanga aloa ia whaasala launga. Kwa yo uofo a. Makua i o uofo lava. Like I said, I'm sorry for ina i tātou ia te utou o ma paanga le tātou BluTV. Ia mai la tau o mori ta e tātou prokalame. Whaamalia tu o le a le play e lungo le tātou ai lau prokalame. E le o te leo mana o i foi e sātia i fuale le leo le tātou. Ai o te lo na o tau sila fia. Na o tau sila fia le vaenga leo te tala nomo o whaasoa. Pau le vaisua leo te avatu e au. Wha le whaasala lau. Ia te au. O te le loa. La le tala le palangi le whaifu i le le. Over my dead body. Over my dead body. Wera pe ka ke whaasua a vā. Wera pe matua i upu ma sandi. Wai ka ke kau mawhai kau sa ili. Ai le mawhau whau le to inga tangata le wana whai ai le to inga. Pe ka ke lele. Pe matua i overloka le anga whai. Ia poa uma ia kua inga nganga. Ai longa e mawhai unon te whaia lea tu ai ngāla fonga. Whaale tangata whaasala lau. If you label yourself as a media professional, e matua whisili la le mawhauwhau. Pe mawhai ona e whaia lea tu ai ngāla fonga. A olai live lau porkalame. Oi, nau tau sila fia. Ngā kilo kua ora sui whaasala laulea e peo lai le mai le whainga or ko mengi anga ia. Whamailo ma le saunoanga. Whamailoa. Ia o oelea. Ia alue tulou le whawhonga Samoa. Koe alue koe surulo ulu. Ia, whanga kai ngā langa e. E whaisi e lem whaifuino uwhia nā tala. Ai, ngā ua wha umange oe ngā kulanga. Ai fai mai rungo le live. O le ala nana whaasoa mai ei fo i nei uwheleni fo i mai la tau e. Ia, wha mai seata se isi la e ngā oe. E ma whawa mate mwhaina e whai a wha al whaasara lau le nantala. Ia. O le upumoni a ma le wha maoni e le ma whai na whai a. E sa. O le upuranga e kaunga ave iai. E wha sa. Wha le whaasara lau. E wha sa. E wha peo le tangata whaasala lau e malama le lei. Ia inga ma au lape ma tū la fono whaasala lau tūlanga o ngana. E saari il whai kala valeari i runga o whaasala lau. O leo pukusa. E saari il whai upu, e saari palau vale. E saanga e whai upu masoa. Ai mai sea pe a wha pe o le te tau au maia. Ma le suafa o le tua. O luinga ya la yona o whai atua au le vaenga lea. Lea ngai sa tia i fua le ngā luenga wha le whaasala lau. Neo, e ese mai. E mawhai e ile ngana e mawhai ngai kango e whao ngā. Le la whai atua utala. E ile ngana e masangi whai ngā o whai ai au proklami. E langa ile si tangata fo ile le mana tua. Control le mea e mawhai ngā e controlling. Ai au e ke controlling. Kau mawhai control le mea e le au iai. E la luinga o la utala. O le tau te whao ngā platforms e me se fo i o alo fiso o ta inga. Ia, e ke ia woso mai le palau vale le o pusa wa. E ia ia le tangata e wha le leilo na ma fau awa o ina. E kongi mai asi anga upu maso a i lungo porokalame, woka hui mai ai. Woka hui so o mai ai tūlanga o le nā. A o le winga la e whai la utala. A ke le fo ilanga e whaati ngā loto i le telo taimi. I can picture fo i le loto le telo le au whaasala lau. Mana ia fo i se i kama i vaenga ki kia le whaasoa tua. A e sao whai ngai ke whaasala lau. Te lo foi to tele tau le o le whaasoa e tau le fia whaasoa le vaenga le. A le si o whaasoa tua. Le a e sao whai ngai ke whaasala lau. Po le ale le leo au tāpenanga ma mea uma.
once e oso mai ai singa ka mai palau vale fa pena e sa ti ai lo langona na eta pena le lau porkalame ki lo la kala e pa piengi ni vale si yes e tau mafaya le si e tau hole in alo lau langa e se o mea umanga e lo fui pe alu fai nga malanga le vale le fui le e ro lua fai mil pailaki e fa maru lua ku wa kau pampir ka ko malanga ona ole fu feto aita to mau ai le ero lua fa pe mil pailaki fa maru la to land fa fu se ile onga samile se kau ke ale au le mai dunga fa ko aka ko fa wa iyo le la o fa so antua wi fa le tangata fa sala lau wa tele na matua sa dia o kai fa kai ro fo inga ka lai fa ima makala fa mai ya ta tau mo fa inga iyo fa mai ya o lea fa ku sa mai ka ika ya ai fa ku sa mai ka ika le mangu piku siringa au le ngol iyo ai wo fa te ia la fa long ina wo react le sui fa sala lau le ai react mai o live le porkalame o ele pai mala fa ile ke fa mai au kala ya ia vai fa longo mai nga lo waru ai ia nga lo waru ai suru lo I mean from a professional media person a professional host a professional pe fa pe ngai ke ka nga o le polo tangata a professional host ia u te lo fo e te le se nga ruenga te tauna to e fai ele au fa sala lauri tu lango le ngana e te awai ta wala le o ele ngana le nga yele tatou ngana tau tala wa so uma e yele tatou ngana fa alo e yele ngana fa matai tele fo yo ngana e yele ngana fa fiti e ngana fa avi e yele ngana fa inuinu kele ngana kaulanga e mala maila o ele ke fa sala lau ile tele o ngana ma upu tauna e fa ngaina ele ma fa yanga e fa pe aku ia o ele a pai mala fai kai maka ukia ngai kala wa e fai mai ia fa mangwele ku i lo lang iyo ia pe fa pe fo ia fa ia wuti ngalo lo to fa ti jawi ia o ele a sumu pe fa pe o sumu le fai mai se kala fa benga ia awa ele fia mai mo mai tatu por kalambio le tautai ia si awol mai mau credit awol mai mau la tara awol mai mau lo wifi te lo la man isi por kalambio te alu fa vai lau lo wika nga ai wai te lo la tu ele ele vela me ai le tina ba tu te le nga na ma fa na fa nga ke matua io ute ia ma o se taimi mua fo ilea ua o fa alongo ai taimi mua fo le nei ua o fa alongo ai ise fale fa sala lau ua ma faina pua ina mai ele nga na le kere i maua even le fa pertangia even fo ia fa sala lau fo le fa pertania ma o ke le fa alongo lava ua fa pe mai se palangi ko inga fa sala lau for you can you please go ia nga ele ia ma se fa pe na meni nantala ia ole me lau te antai le vai ngale enga ngo waka awa ole ala ka ke kausa ilia ngai ka ka ye fa fake pages ole ala la tango ko ngi ai wala nga ye le upu fa sa mo asale faiva ele asale masalo ole aka ke fiu ngai yesu e ka ka ye ku ngai me fake pages ai kango i fo lai tau tutu i fo nga ngana le nga fa nga ngai mai ar ko inga fa sala ai tango nei lai tu i for ko inga nga le kau su ku fa kasi male mele te tau ma fa wina i ka nga ka ye ku fake pages ya ko inga nga ko ngwale fa ko kama ko ngwale ma tuale ya fifia ya ile tala ma sani ai no te fa longo ai pe se kala fa ula fo ilele e ko e ka wai oi ele tala fa pena se awa ke woli fu ka su enga la fo le nana le no tu ala lo fo isia upule me se fo i ina wa tu wa ina mai fo ile to tele fa mayo tu o le fake page ma le lava o le winga la tala ale
e koe ka umai oi. Awal popule fuat kau suenga o ia mau ka ngakai mo fake pages. No talale. Ai mai sele tu ai ngā fake page foi lele. Sole, se fa kwala ukala ngai me fake pages wai le ngai e le mafaino tātou alo tua ngalu mai. Ore ko akele au kako e tau intus tu singa mai ngi fake pages e share solo mai. E te fai taua. Believe you me. E fai tau uma po le alo le fia fai kau fake pages. E ia le time me te fai taua. Ia te au. And I must say this. O ke fai kau re kele o mea e share solo mai tangata. Hanga ore kau ke ilungo o Facebook. E ai fake pages o le mana ia i o lantunga ngana. Ioi. E ai fake pages o le mana ia i au maile ngana e pe kau a mai ingi ngai kalangi ngai palo fia mali e foi lili. Ai ole upu masoa ma le faitala palau vali. E kau re whaonga mai eisi fake pages. Ioi. E ka ke fai kaula, walanga o tangata fo ile kele nga kusi ai kuo, ngai mea I can assure. Ongi ka ngaka fai ngaruenga le mahalo, sa malama ingi fai ngongi nga, me walanga akala mai ngi kamanga. E kalakala mai fo ringa mai ola, na matua manino malama. Ai ai fo ila fake pages, fo ilele e a maka kua. Oka, Ya. Palau vale. Upu masoa. Kusangi ngai ka mailenga fo ie e kaunganga sa. Palau vale. Maduao follow taloto. Inale alena faila utal. A oisi fake pages fo ie e au mai nga o e mata upu piki kirukiro koi e koloa ilo fai kau. I wonder pe mo. Ioi. I want ai uma ena ele fa pe fo ilele ele ya se nganga a mea. O le winga la le wala ina fa ya tula tala. O le soi fuanga le nei e le kai me ko fa nganga mai ya o ya mea lai fa. Ya. O te le fa ya tu a mea o ta fa pe o ya pai mala fa ai avai mai ya fa te ingalenga a fa pe o le o a iluma o fola fa sala lau. Ua le pau inga ai le ngangana, ma le a fei ai le ngangana. Nga ila kai me whape ngai. E toe wha tila mai a oi luma, ma toe tau mai a i tangata. E koe kau ai oi. Leanga e koke leilo. E la ngonga e le atuari i le kangiar kangaka le kangiar kangaka wha maongi. Ioi. O te tali tonu hau le vaenga le naa. E la ngona e le atua le tangi le tanga le oi ar kangaka wha maongi. Ia. A whai o kaka kerisiango o kako umo kerisiango. A ngala ngonga e le akua le oia isa lai. Ke ue kau fisiringi e pesa. Ngala ngonga e le akua. Ke lo oe a e songa whaiangi kala ku ua i se kangaka. A e songa lala ua le kangaka. A e sila fia e le akua. Le mama o le ngaka ele o ia. O lai oi le ngaka nga. E kere oi roe. O lai you may be laughing at it. E umanga whai ngiau whaapanga pomu. E sau, cheers. Ngai whai lau steres ngaringa whai runga. Ngai whai lau whanganga ngaringa o whanganga kunga. Wa nganga. Ai ke le iloa e malingi loi maka o ngaka maka. Malingi loi maka ioi. Malingi roi maka ko kukuli marongko o lua malafa ngau ka lo fai ua a afia fua foanga ile fai misa onga o lo masa fakwai e oi lar kanga karanga e kangi mai e kali la le tu kelo e kali mai ya ko fa makira mai oi e mantua fa tila mai lava oi ya fa pe ngale va tu ngole tu wala a fa pe fu e ke si la fia oi ye e te mo mia le tūlanga le ngangana ma na kūlanga mo mia tu alu tu a onga le leile fasala lau ioi pe ke sau ia ke au fai mai o oenga e whaau o mai Harvard University pe ke sau nga e whaau o mai i Oxford University pe ke fai mai ia ke o oenga e whaau o mai whea i mea kau kusikala po le mea kau whaasara lau. Kei roa lau whaukuanga ia oi.
paua leo le me ia e whaau ure lei ai. Ia leilau ngangana. Tau wha Samoa. Walanga o aka mai mga codes of effort. Ngai ke sau ma oe. Makulanga ma wha journalism wha abia. Se o mea pipalangi. Ie. O mea pipalangi mea nga. Ai a le coachinga lo fufonga. Ai a le a oina launga ngana ia i loa kaukara wha Samoa. Ia e ke saula e ke kumu mai lo ma fau le maukula fogo matumu mai lo ma fau fo me e ke reading a umahame o code of ethics me uma farfasala longa from A to Z. Ai ku aku le nganga e ke kaukala e tele i loa lau lavanga ngana. O mia la le toe alu e toe a onga le leile ngana tantou langa kako nganga Samoa. I dhe nga o lo i loa tau tala wha Samoa. No. E le wha bea e ke loa loa kaukala wha Samoa, o nga e punga lo le lunga o le mai ke ka. Watua ngā mela leo. Ngā o ngā kongi a kua o le tala le tangata e lui ei, o e mawhai atu se tala e pa o papa, e wha ka mai kiki loa, e punga loa, e lau mākua loa. Hawai ro markala ka miki mākou, ona e lau mātua i loa la ia lea. Ioi. Al tangata wha asala lau, o oe e iai le wha tau teinga o le nā mea. E te whaatoa toa le lilo mai awa kasira ngā upu. Tāua. O oe e iei le whaorau whaatoa whala i ngā. E toa ai le manino. E toa ai le alofa. E te lave fo i le taimi o le aava. Winga ngā whaalanginga o ngai isi fo i ngā tamari o le tunu. E te lave le manino. E te lave le tutoa. E te lave le aava. La le winga o le nāmea. Aso ua. Whaakoa e whaasaralau. A ua whaaiku au kele. Kā mai kokongu e alure. Kau kūre wā. A ua papangu fo kau whaaleanga, koe mawhau po sa ore mea lai whai. Ia tuai. E tā ua ia, a wā fo. Ia, mō tātou, a me se lau whasara lau, e le whai atu nei mea ono le au whafonga. Ia a antonu e toi mati ai. Ia le anto whewā ili ai. A le au whasara lau. A so ia kou ke lau mākua. Ia, se so ia marisi mea. Ia, se tau whaafou a tau, o isi kangaka, e whakura kakala. Ngā uru whee mai ai le la lima kausanga o le e uru whee a. E whai ma update ri news, e whai ma update ri poangis, ware ai ani si ponga e la. Anjalo whai le sunga le whawhia kai ngai a Realty na tui ma seve, me se fo i o le maftanga le nevanga o le fiafi. Me se le to tele o tau, melu si paia, tone au waa, ia ma le tau maftanga le nevanga o le fiafi, me se fo i. Ia ana melei, ia ma le to tele lava. O tātou lunga le porokalame. Le nā, e no sia fatumiti, tipi soli, ia, ma le maftanga le nei vanga o le fiafi. Ia, o fuolofa ma whaatalo whaatu. Ia, te outou uma lava le nei vanga o le fiafi. Frenta vita, ioi. Whaafitai le maftanga, e me se fo i la, o pale, anga siva, ma le tau fo i maftanga, Maureen Babali, ma lore maftanga le nei vanga o le fiafi, ioi. Se lene am saol whaafitai fo i mafuta mai boa nei mapaanga mai le tātou me sorunga le tātou YouTube channel whaafitai tele mo utou ma le mafutanga ioi e le nei vanga le fiafi manatu taurunga le tātou porokalame le nei a sorunu ia ai whaatili fo i mo le ai la stofi la sotai au ia mase i koe kongeki aku po wa umar pisi o le tātou minister o leo ma whale bui le whika whaualo pe toi ma wase tātou whaatala noanga le aso tai au malili fiti me fau tia whaafitai mafuta mai te o le tausi ia e me se foi la ia le tautonga le whetalinga ia soalo ia o le to lalo kawa he tua ia i finau whaafitai le mafuta mai ia po o tamaiti fo i o le matamatangi to sale au mua ia tamo le rua tu mua whaafitai le mafuta mai runga o le porokalame le nei vanga o le fiafi tala tau me se foi o le tau mafutanga ma le ainga whaafitai tele le mafutanga le nei vanga o le fiafi wo mapaanga uma le tātou BluTV me se le porokalame o le tau te iai anga le leile dua ia il whaasifo ai i tō whanga le roatu le nei fiafi ia me se foi o le whama e ino ngā luenga mo utou ele i manava i la tau wa mai a ngā luenga whaafitai ma lo le tautua ma lo foi le whai o le whaiva le nei aso whaamanuia le tua i tō taimo le nei fiafi Asiata Pio Vaoliko ma le porokalame o le tau te iai soifua mai manuia. O le tautua ma le au au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tō nei matu.
Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swa uu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe a utu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again and God bless. Hi, my name is Sora and I am from South